So ke uNkulunkulu God created. Yes. Then kwase kwaba khona usathane wa influencer umuntu. Then umuntu invented. La kwaqala khona so ke uthi umbuzo ke nakho kwamanje nathi siku YouTube umuntu abuke efonini yakhe omunye ubuka ku TV yakhe. So ke thina why ke sisebenzisa lezi zinto noma siyayeka lezi zinto base singabantwana bakaNkulunkulu. Uthi ke uJesu Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiphinde ngibingelela abangcwele kwindawo zonke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibonge nje ngokuthi uchoose le channel uphinde ubuye uzobukela. Mangabe yaqala ukuhlana nale channel uqala ukubukela ngizothi nje ungabusashintsha iqhubeke kuhlale. Lana sikhuluma nje umuntu noNkulunkulu, sikhuluma nje izwi likaNkulunkulu kuphela, indaba ke lezo ezimnandi kakhulu. Ngiyabonga nje ngama subscribers, ngama comments, ngama likes, ngama channel members, ngama returning viewers, nonke ngiyanibonga. Angedwa babuyile futhi osisi, ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayabathanda kakhulu and babuyile futhi basazosharela indaba lezi ezimnandi. But ke before nje sikhulume kakhulu ngithi ngiqale ngibabulise ngale nginonoxolo sesinoxolo ayoqala sibulise ngakwena. Ngiyabingelela abalandeli bonke egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Yes. Ngiyabingelela nobaba egameni lika Jesu njobe seshilo noxolo wakathabede. Yebo. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Amen. 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 Siyabonga nje nifikile. Uthandeka sibiya ukhona sinaye futhi manje bafikile ngiyabonga nje present ena namhlanje. Amen. Siyabonga kakhulu baba. Siyabingelela abazalwane bonke emakhaya, ababukeli bonke. Siyabingelela nakubaba egameni lika Jesu. Siyabonga ukuthi siphinde sibe khona la ekhaya kwintokozo egameni kaJesu. Amen. 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 Last time nifikile ya benigqokile nibahle ne represent umbuso namhlanje futhi cha nigqokile nje nibahle no represent umbuso. Amen. But anithwalange emakhaya. Ngiyazi ukuthi emakhaya bayabukela bayasho bathi ya seyilabo sisibona siyabathanda imessage yabo inhle khona nje ozoqhamuka athi kodwa abathwalange emakhaya. Inkosi yami. Kungani? Siyabonga baba umbuzo omuhle kakhulu lo egameni lika Jesu. Lithe iBhayibheli lapha bazalwane kuma Roma chapter 14 mawuqala nje verse 1. iBhayibheli lapha likhuluma ngokwamukelana masingabantwana bakaNkulunkulu. So ke kunezinto uKristu angangayifundisanga yena but abapostoli abazi addressile ngenxa yezinto ezithile ezayihlala evele emabandleni. So ke iBhayibheli lisifundisa ngokwamukelana. So ke lithi iBhayibheli malikhuluma ngesembozo sowesifazane lapha kuKorinto uqala chapter 11 lithi verse 14 no 15 imvela infundisi imbazalwane ukuthi izinwele ezinde kwesifazane ziyisambozo. So ke kwesinye isikhathi siyamboza ngeduku, kwesinye isikhathi simboza ngenwele uNkulunkulu akasiphe zona. So ke ngoba kungenzeka sometimes mhlawumbe umuntu amboze ngeduku uthola ukuthi ngaphansi ufihle mhlawumbe amahappysi ufihle lokhu vele okuyifake. Kodwa ke akusiso sodwa izathu leso sonje izathu ukuthi izwi likaNkulunkulu lisifundise ngesembozo ukuthi nenwele ezinde ziyisambozo. So nje uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuthi sibe nenwele akasidala ukuthi sibe nazo. Singa edi lokho kwabantu okuxhunywayo singazenzi zibukeke njengamachina ngoba thina uNkulunkulu usenzisa abantu abamnyama samaZulu sama-Africans. So ke inwele zethu nje nazo zingxenye yezinto uNkulunkulu ayishilo ukuthi wasidala sinje usithanda ukuthi sibe kanje. So ke sikhuthaza lokho ukuzamukela ngoba uthola ukuthi umuntu umzalwane kodwa akayamukela indlela uNkulunkulu amdale ngayo. So ke sikhuthaza lokho ukuthi sizamukele ukuthi uNkulunkulu usenzisa nje kuudumo kuNkulunkulu lethu udumo uNkulunkulu.
Aniqhumanga nje emakhanda. Faka ama extension. Cha bo baba yinwele nje sidalwe nazo. Ngathi edi. Cha bangedanga nje natural hair engenziwa ngalutho engafakwa muthi nje i natural hair. Anifakanga ini konje bathini inecto. Lutho nje zimnyama nje isidalo nje bazinje isidalo nje uNkulunkulu senze nje kanje. So amen. Aselibonga udumo yes uNkulunkulu. Amen. Vele kuhleke ke lokhu ngiyakuthanda lokukhuthaza enikushoyo. Ngoba nazo ziyisambozo nyaza omunye umuntu mhlawumbe angeza ngenye iidea but nazo ziyisambozo futhi ziyamdumisa uNkulunkulu. Uma nithanifanga lutho niyayigeza kuphela. Siyageza nje kuphela. Asifake relaxer siyageza nje kuphela sigcoba amafutha ngoba uJesu sigcoba ikhanda ngamafutha. Bese ke nithi hair dryer ke zizosheshe zome. Asijwayele nge hair dryer baba. Sizomisa ngelanga. Sizomisa nje ngelanga laNkulunkulu. Yebo. Lezi njengoba zinga kanje mhlawumbe hair dryer ayithola kanye selokhu zaba khona. So nje umoya nje kaNkulunkulu. Wow. I-natural nature konke nje impilo kaNkulunkulu. Ukuthi hair dryer wrong kodwa nje asijwayelanga. Yes akusikho ukuthi isono asijwayelanga futhi into esinothisile izinto ezishisayo azikho healthy for inwele zomuntu. Umuntu omnyama into eshisayo mawuzoshisa kakhulu inwele uthola ukuthi abantu bakhala ngama hairline bakhala ngoquthukelo bakhala ngenwele engakhulu nakho kuyishisa kuyazenza ukuthi ingabi healthy hayi ngoba isono basezwa kahle bazalwane emakhaya. Amen. Hayi cha asibuye singene kwindaba yanamhlanje. Hallelujah. Kube kuhle nje ukuthi sikethi ukuyilungisa. Hallelujah. Ukuthi nobukelayo ebesethu sicabanga ukudlula hayi okay angisadluli ke sengiyabukela. Hallelujah. Siyabonga kakhulu baba. Yes. Namhlanje sizocela ukukhuluma bezolwane sizo addressa lento le. Kunembuzo abazalwane bathola ukuthi bayibuza ukuthi manje manithi nidelizwe niphuma ku world system. Nisasebenziselani imonto nisaqokelani impahla i-technology nje kuba nembuzo kanjalo. So ke namhlanje sifisa uku-addressa nje le ndaba ye-technology, indaba ye-world entertainment, indaba indaba yezinto esisemhlabeni esizisebenzisayo. So ke sifisa uku-addressa nje izinto enjengalezo osungula namhlanje ukuthi uma ngabe ke sidele konke siphume ku world system ikuphi uNkulunkulu akasimbulela ukuthi sikwenze singakwenzi when it comes to those things. Okay. Amen. Kuhle kakhulu ngoba vele akhona la ama questions. Ukuthi ngani niqokile impahla, ngani niyagibela ama aeroplane, nihamba ngemoto. Khona manje nifikelana nje anizanga ngeenyawo. Kunjalo. Cha, kuhle. Kunjalo. Yes baba. So ke ngizocela nje singakakhulumi kakhulu siqale nje ngezwi elilapha kuMateyu chapter 6 egameni lika Jesu. Sifunde khona verse 22. Ngizocela nje siqale lapho uMateyu chapter 6 verse 22. Sizophinde sifunde no chapter 12 sifunde verse 34. Cela siqale kuMateyu chapter 6 verse 22 egameni lika Jesu. Kufundeka kanje. Isibani somzimba yiso. Ngakho uma iso lakho lilihle uza kukhanya umzimba wakho wonke. Kepha uma iso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama ubumnyama bukhulu kangakanani. Amen. Amen. So ke izwi likaNkulunkulu lithi isibani somzimba yiso. Yes. Into engena ehlweni noma into esibuka ngamehlo into ingena ngamehlo bese iyenhlizweni bese uthola ukuthi affect umzimba wonke. Ngicela siphinde sifunde noMateyu ke chapter 12 khona la kuMateyu chapter 12 sifunde khona verse 34 egameni lika Jesu siqala ukufunda verse 34. Okay. Verse 34. Nzalo yazinyoka. Ningakhuluma kanjani okuhle nibabi na? Yes. Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Okay, ngicela siqale verse 33 sis. Bese ugcina 35. Yenzani umuthi ube muhle, nesithelo sawo sibe sihle. Noma nenze umuthi ube mubi, nesithelo sawo sibe sibi. Ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. 35. Nzalo yazinyoka. Ningakhuluma kanjani okuhle nibabi na?
ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Amen. Yes, amen. So ke ngifisa sikhulume lento leyehlo ngoba iBhayibheli ngale nakula siqale khona lithi iso lisibani somzimba. Uma iso lomuntu lilibi nomzimba wonke uyaba mubi. Usethi ke la ku Matthew chapter 12 usethi ke yenza imuthi ube muhle nethelo zawo ziba zinhle. Uma umuthi isihlahla uma sisimbi noma umuthi mawumumbi nethelo zawo kanjalo uba mumbi. So ngifisa ukukhuluma ngendlela ngezinto uSathane akayisebenzisayo ukudestroy noma ukubhubhisa impilo zabantu, ikakhulukazi abantu abasha ngendaba yeso. Uma ngabe umuntu ebuka into uyayibuka mayisuka emahlweni bese enhlizweni. Enhlizweni uthola ukuthi usethatha action based on what is in the heart. So ke into esenhlizweni njoba lisho kanje ku Matthew 12, into esenhlizweni iyona umuntu izona thelo ezizophuma ngezinto akayilayishile enhlizweni yakhe. So ke namhlanje izwe likwenze kwalula ukupromotewa nokukhuthazwa kwezinto ezimbi ezingcolisa umuntu. Through lezi zinto esisisebenzisayo okuthiwa itechnology, ikakhulukazi itelevision ne cellphone. Okay. So ke lithizwe likaNkulunkulu uthi uDavid lapha encwadini yamaHubo uthi uNkulunkulu udedisela amehlo ami kokuyize. Shuthi kuyenzeka amehlo omuntu abuke into eyize. Leyo nto eyiza akayibukile ayipheleli ngokuthi emahlweni nje kuphela, kodwa ingena engqondweni ingena enhlizweni bese affecta nama actions wakhe. So ke kunama tools uSathane. Okay, ake siqale eqaleni. uNkulunkulu masifunda siqala nje indaba eqaleni kweBhayibheli, eqaleni kwezwi kaNkulunkulu lapha kuGenesis. Sithola ukuthi uNkulunkulu wadala. uNkulunkulu is a creator, God created. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala ilwane, uNkulunkulu wadala abantu, uNkulunkulu wadala konke nje sikubonayo. So ke uNkulunkulu God created. Then kwase kwaba khona uSathane wa influencer umuntu. Then umuntu invented. La kwaqala khona ama inventions. Ukuthi umuntu kube nento aka inventayo. uNkulunkulu uyadala, umuntu being inspired by umoya wesithu, umoya kaSathane uya inventa. Okay. Ake ngenza isibonelo kulokho. uNkulunkulu wadala izilwaneni ezinye zazo wayidalela ukuthi kusetshenzwe ngazo njengeimbongolo. Kudala kwakulinywa ngeimbongolo. Uma ngabe abantu besuka from one place to another babesebenzisa amakameli, babesebenzisa amahashi, babesebenzisa imbongolo. So that was indlela ye transport uNkulunkulu akayidalile ukuthi abantu bayisebenzise ukusuka kwenye indawo baye kwenye indawo. So there is why naseBhayibhelini masifunda iTransport yayisebenza yiyo leyo, kwagcina kuba khona naneyinqola kanjalo kwangokuba kwagcina kukhona nemkhumbi. So ke uNkulunkulu mayimdala umuntu wamdalela ukuthi umuntu esakwi perfect will, wamdalela umuntu ukuthi aka maintain that which God created. Okay. uNkulunkulu wafike wadala itshalo, wadala ihlahla, wadala konke. Mayesembeka umuntu ensimini yaseEden wabeka uAdam, wababeka noEva. Umsebenzi wabo was to maintain what God has created. So ke umuntu maye kwi perfect will, umsebenzi wakhe is to maintain that which God has created already. Uma umuntu esuka kuNkulunkulu uthola the mind to invent. And invention isikhathi esiningi isuka nesandla somuntu, isuka nomqondo womuntu. Umuntu who is inspired by the wisdom of the enemy. uSathane masifunda izwi likaNkulunkulu liyazivezela encwadini kaHezekiel, if I'm not mistaken, chapter 28, ukuthi wayene wisdom eseyingelosi, wayene wisdom, waye nokuhlakanipha, enokwazi, wayene beauty. Yes. So ke ezinye zezinto uSathane inazo lezo. There is why namhlanje abantu ba obsessed ngebeauty fake though. Umuntu ukhathazeke ngobuhle obuyifake ngenxa ukuthi lento yebeauty kwathi uSathane mayewa wa influence abantu kabi ngalento yebeauty. There is why uthola umuntu eyinto akangasiyo
fake yonke into akayiyo fake because that spirit ye beauty ekusathana ingakho ke lithe iBhayibheli ensukwini zogcina abantu baba ngabathandi baba ngabasithandayo lento yokuzithanda is being inspired by the spirit of the devil, by the spirit of Lucifer, the spirit of the fallen angel. So there is why umuntu uthola ukuthi useyifake inkophe ziyifake akusekho uNkulunkulu amdalile inzipho kuyifake njengoba siqala sakhuluma nangeyinwele yonke into ifake because uthunjwe umoya obuhle wenza ukuzogcina sikulento le ukuthi ke usathane wayene wisdom esay angel le wisdom uNkulunkulu akamphucanga yona but usathane le wisdom uyisebenzisa kabi usayisebenzisa kabi manje to influence people and maybe influence abantu they invent izinto eziba ingozi kwayikubo ushuthi zonke izinto ezi-inventiwa ngiyaxolisa ukuphazamisa konke oku-inventiwe kube kusathana uma sikhuluma nge-invention izinto ezidalwa ngabantu ku-perfect will kuba abantu baqhubeka ku-perfect will ayengeke abe khona ama-inventions vele abantu they were gonna use the created things kuphele lapho baneliswa yilokho but lento inventa iqale after the fall umuntu esewile then wayeseba nomqondo ukuthi let me invent something okay so ke not yonke into for example umkhumbi kaNoah invention yes umkhumbi kaNoah was an invention but he was being inspired by the spirit of God and uNkulunkulu wayewudalela ipurpose yakhe ukuthi lo mkhumbi lo uzosindisa abantu ngesikhathi so uma ngabe sebhubhisa ngozamcolo uzosindisa abantu abafuna ukuthi babe imbewu baphinde bagcwalise umhlaba so ke kwacaca ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noNoah uNoah akayanga wayohlala phansi edeskini wafundiswa umuntu wafundiswa iscientist wafundiswa isifilosofi ukuthi yakho umkhumbi kanje he was not taught by umuntu but he was taught by God himself ukuthi this is how you are to build the ark uzwakha kanje umkhumbi so ke i-invention yenzeka kube umoya kaNkulunkulu einspirishayo but kufanele kubhekwe isource nayo njalo uma ngabe sesibheka ukuthi kuze ku-invent umkhumbi kwaseqaleni yingane ingenxa ukuthi uNkulunkulu wesebhubhisa abantu ngenxa ukuthi abantu basebonile so uyabona ukuthi kwayona i-ark kwangenzeka kungabe bikho isidingo se-invention yawo if abantu babe ku-perfect will kaNkulunkulu right so ke i-invention into eqhamuke after the fall imshini nje yokuthunga ama-cellphone ama-fridge electricity hayi sisazofika konke lapho okay yes sisazofika so ke uma ngabe ke umuntu ese-influence umoya wesitha to invent because most of the times i-invention iqhamuka kumuntu being inspired by the spirits of the enemy uma ngabe umuntu ke ese-inventile wayidala into wayicreate wayidala leyo nto aka-inventile isikhathi esiningi usathane wayisebenzisa leyo nto ayisebenzisele imission kaSathane emhlabeni is to kill ukubulala ukubhubhisa nontshontsha yes so ke i-invention mayisikhona uSathane uyayisebenzisa ukudestroy nokubhubhisa nokubulala impilo zabantu bakaNkulunkulu okay ake ngenza isibonelo at first uNkulunkulu Yesu uNkulunkulu wayidala amahashi nembongolo kwagitshelwa khona angikhumbuli ngizwa kuthiwa kwakune accident ezimbongolo kwashona abantu abawu50 kwashona abantu abawu20 kwashona abantu abawu3 angikhumbuli futhi ayengeke ibe angisho ukuthi kwenzeka kodwa angikhumbuli but when we come to invention yomuntu zibangaki abantu abanamathuna namhlanje because bafe ezingozini zezimonto so ke ama invention uSathane uyayisebenzisa to kill to steal and to destroy oh yeah cause vele i-invention ingqondo yomuntu umuntu inspirishwe umubi uma kuyi-invention evela uNkulunkulu ayibi ithuluzi lokubulala nokubhubhisa yeah uma kuyinto evela umkhumbi kaNoah didn't kill anyone umkhumbi kaNoah ubhubhisanga umuntu awuntshontsha umuntu because kwaba invention inspired by the spirit of God yes and injongo was to save so ke uSathane nama-inventa u-inventa to destroy kodwa uSathane my inventela to uSathane inventela to destroy to kill and to steal kodwa uNkulunkulu ma inspire umuntu ukuthi aka inventela to save yes okay base sisaqhubeka angasheshi umuntu athi hayi sengiyaphuma kanti imonto asigibeli no asilalele ngoba khona layisakhona ukuthi phoke thina siyisebenzisa lezi zinto sisazofika ke lapho abazalwane nje behlisa umoya bengasheshe badube baphelelwe intshisekelo so ke masibuyela ke ku-invention ke kwaya ngokuya ke ezisikhathi siqhubeka
sikhulumile kwi last episode sakhuluma ngama sorceries of Babylon. Bayakuya nje abantu be-inventa, the more abantu be-inventa babe-inventa izinto ezibaqhelisa more nokuNkulunkulu. Ake ngenza isibonelo. Kunalento esebenziswa ama sorceries sikhulume nge-sorcery of Babylon ukuthi ubuthakathi, including lento amaphilisi, including odokotela, yonke leyo nto ukuthi ubuthakathi baseBabylon. So ke ba-invent abantu. uNkulunkulu wathi mayikhuluma no Eva no Adam wathi abazalana bande bagcwalisa umhlaba. Then umuntu wayeseqhamuka ne-invention. So uNkulunkulu wayidalile ukuthi abantu masebeshadile kube ukuthi bakhiqiza abantwana ukuze kwande abantwana bakaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu. So there is one of the primary purposes omshado ukuthi kwande. Injongo ngomshado esinye sezathe iqamile ngomshado ukuthi abantu bande. So ke umuntu ngesesukile kuNkulunkulu wa-inventa ama contraceptives. Yini ama contraceptives? Izinto zokuhlela inzalo noma zokuvimba inzalo. Umuntu waqala wa-inventa into yokumelana nento uNkulunkulu ayidala. uNkulunkulu udala ukuthi kuzalana kwande, umuntu yena wa-inventa ukuthi akuvinjwe lokho uNkulunkulu akudalile. So baqala abantu basebenzisa ama-condom, basebenzisa imjovo, basebenzisa amaphilisi, bafaka iy'nkodo ey'ngalweni ukuze bavimbe ukuzala. Lokhu uNkulunkulu athe mayihlanganisa umuntu wesilisa nowesifazane kwaba yenye yezinjongo ukuthi abazalelane bande, bavimbe iplan kaNkulunkulu. So ke uNkulunkulu lento yokuhlela nokuvimba inzalo nokuhlela imindeni akusile iplan lakhe, izinto ezingama inventions abantu. So umntwana kaNkulunkulu akayisebenzisi mase sizakela akabe sayisebenzisa. Umntwana kaNkulunkulu osemshadweni akawasebenzisa ama contraceptives. Ongekho vele emshadweni vele akahlangana nalezo zinto ngoba umzimba wakho uhlukanisela uNkulunkulu vele. So ke nje vele yena akabalwa nje lapho umuntu okholwayo, sikhuluma nomuntu okholwayo, vele akabalele esondeliswa nje kwa condom komjovo bokuhlela. So ke vele akasondeli ngoba umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu, uhlalela inkosi. Yebo. So ke uma sikhuluma ngama inventions abantu ukuthi umuntu wa-inventa, and umuntu mangabe invent usuke inspiration umubi isikhathi esiningi. Yeah. Sidlulele phambili kwaba nama inventions, abantu ba-inventa, umuntu wa-inventa lento okuthiwa i-TV, television. I-TV ukuze umuntu uhlala phansi ayibuke alalele, then bese ngena engqondweni ngenhlizweni abuya nakulalelayo. Uma sihlola ngoba lithe iBhayibheli asihlole umoya. Uma sihlola izinto ezibuka lokhu secular kulezi zinto ezingezezwe, ngoba ku TV kukhona ukukhuluma ngoJesu, ukukhuluma ngeBhayibheli, khona futhi nokukhuluma ngezwe, okuningi ukukhuluma ngezwe, ma channels amaningi ukukhuluma ngezwe. So ke uma ngabe umntwana kaNkulunkulu, uma umuntu e-inventa, uSathane ngesikhathi e-inventa e-inspiration umuntu ukuthi a-invent i-TV, one of the purposes kwakuyikho ukudestroy impilo zabantu. Cause abantu bagqilazwe namhlanje, bagqilazwe i-technology nje yonkana, bagqilazwe ama-television. Uthola ukuthi umuntu uyahlala abuka ama-movie ubusuku bonke kodwa ngeke ahlale emthandazweni nasezweni kaNkulunkulu ubusuku bonke. Umuntu uyahlala achofe ifoni yakhe ubusuku bonke kodwa ngeke asihlale kwi-Bible study kuhlangenwe kuze kuse kungashiwo ukuthi ayisihlele i-cross night no midnight prayer abazalwane, kube ukuthi nje umoya kaNkulunkulu uyasihola ukuthi ayasilokhu silifundile nje izwi kuze kuse. Because lokhu okudalwe umuntu okuyi-invention yomuntu kulula ukuthi umuntu ahlale kukho akwenze abanjwe yikho. So ke ezinye ama-invention amaningi amathuluzi kaSathane ukudestroy impilo zabantu bakaNkulunkulu. Ukuzokweba. Yebo, ukweba, ukubhubhisa nokubulala. Kunjalo. Ya ngoba ngazo lezi zinto isikhathi somuntu noNkulunkulu siyajontsheka. Kunjalo. And kuningi okuchithekayo okumoshekayo. Kunjalo. Sekubhubha abantu. Kunjalo. Uthola ukuthi akasakwazi ngisho ukuthandaza. Yes. Gcwele lezi zinto ngoba ziyacindezelana futhi. So uyenza ukuthi umuntu noma esefundizwe useyadlula nje. Ngoba manje kugcwele lezi zinto ade efita ngazo. Yes. And mangabeke sisike siyabuka ukuthi lezi zinto ke asikhulume nje ngalokho okuyizwe okuwedle okuyi-secular entertainment, worldly entertainment, ama-soapy, ama-movie, ama-drama, nama-adverts. Uma sibuka izinto ezikhuthazwayo, izinto zenyama, izinto zeyinkanuko, kuma-soapy athandwa abantu
ngeke ngiwasha amagama abo kodwa bazani bayawazi amasophi kodwa futhi bengingawasha. So ke kuma soaphi mangabe uthi uyabuka amasophi nayo yonke lento ebuka kwa TV ukukhuthazwa izinto zenyama. Abantu babuka abantu bedubulana kungabi nanembeza. Wake wathi omunye uthisha wami ngiseke world system ngisesesikoleni, he was a Muslim, wakhuluma into ethi abazali beni nabanithandi bavumela abantu badubulane lapha mngweni, bavumela abantu babhele bogwayi lapha mngweni, nihleli bebuka abakhuzi, bavumela abantu benze izinto zeinkanuko, benze ucansi ngaphandle komshado lapha mngweni abakhuzi. So ke wathi abazali nabanithandi enthina samanga lithi hayibo uthisha abazali bethu bayasithanda. So ke wayesechaza ukuthi ama TV kusho umuntu oyimuslim onganali sambulo ngoJesu, kubona umuntu oyimuslim kodwa basina singabazolwane asiboni lezo zinto. So ke ngikulento ethi ke asihlole kwayizona ke lezi zinto othola ukuthi sihlalele siyayibuka sispend isikhathi kuzo kuma TV. Number 1 lapha ukukhuthazwa inkanuko zenyama. Mawubuka i-movie ne-movie, i-soap ne-soap, i-drama ne-drama, i-series ne-series, into ekhuthazwa kakhulu inkanuko zenyama i-lust. Uthola umfana nentombazane bayakhamukelana, benza izinto zeinkanuko bayakhisana khona lapha on screen. Abantu banabayeni nabakhwenyana ngenxa kodwa yokufuna imali baya-actor ba-act ukukhamukelana nabadoda abanye abantu egameni lokuthi bangama actors bafuna imali. Avume nomnyeni ekhaya ukuthi hayamba nkosikazi yokukhisana namadoda abantu lapha yana kukulungile ngoba sifuna imali, ngoba uthando lwemali hayi ukuthi imali, uthando lwemali luyimpando yakho konke okubi. Ngenxa yokufuna imali abantu badayisa ngamakhosikazi abo, badayisa ngabayeni babo ukuthi abahambe bokhisana nabantu bama ngama actors. So umzalwane nje o-actor ukukhisana o-actor utshwala, lo mzalwane akakulungela ukubuka kaJesu akaphenduke. Umzalwane nje u-actor uthi uya-actor wenzela imali, noma usathanda u-actor noma usafuna ukufundela u-actor awukulungela ukubuka kaJesu. Futhi acting nje as a whole into okuyekho umzalwane uma umzalwane ufuna ukulungela ukubuka kaJesu, i-acting eningi leyezwe ayikho right. Why ngithi leyezwe? Ikhona imovie yodwa engayirecommend engayibuka, baya-act kodwa ba-actor into eyisambulo, isambulo esabhalwa phansi inceka kaNkulunkulu okuthiwa uJohn Bunyanyan. I'm sorry if ngalibizi kahle igama lakhe. Leli gama le movie lithathele encwadini akayibhala okuthiwa iPilgrim's Progress. Ikhuluma ngabantu bephuma ezweni lesono lokubhujiswa beyezweni ku-Celestial City. Umzalwane nje ekhaya angayibhekela leyo movie iPilgrim's Progress, ijabani bathi Journey to Heaven, nencwadi khobhalwe nangezulu uhambo lomhambi. So ke babe actor abazalwane lapha kodwa ba actor into ebhalwe encwadini uNkulunkulu wambulele umzalwane ngephupho uhambo olubheke ezulwini, and lapho udalula into eziningi eziyisono. So ke umzalwane nje othi uya actor into zezwe kuyisono and uNkulunkulu akathokozi. Uma nje umuntu ethi uzo actor akhisa abantu lapha actor bologwaya actor ethi ubutabane uNkulunkulu akathokozi. Umzalwane nje othi wenza icareer actor hayi akayibheki kabusha leyo into leyo. So ke sihlola izinto ukuthi lezi zinto ezibukwayo ngesikhathi esiningi zikhuthazana. Yingakho uzothi even iadvert ikhuthaza inkanuko zenyama, uzofika la futhi perfume mhlawumbe intombazane usalandela abantu besilisa ngoba futhi perfume. So ke lapho ukukhuthazwa inkanuko zenyama. So ke yonke into eyibukayo ku TV lezi inhlelo zezwe zikhuthaza inkanuko zenyama. So kumzalwane akufanele azondle ngoba iso lisibani somzimba, akufanele ondliso lakhe ngalezo zinto zenyama. Siyizwa sibalekela inkanuko zenyama. Amen. So ke uma ngabe sesho sinoxolisa izwi sibalekela inkanuko zenyama, thina uma ngabe sibuka izinto shuthi siyayikhuthaza inkanuko zenyama kithi, kodwa uma ngabe sibalekela ukubuka into enjalo siyayigwema siyayibalekela inkanuko zenyama. Kunezwi elilapha encwadini yezaga elithi ungalibuki iwayini ngisho lijuza. Uma ubuka ku TV ayikho into advertise njengotshwala njengedakamizwa. I-advert utshwala buya advertise and kuvezwa njengento enhle. Futhi ama-advert akhona abantu bakhona ave be-creative. Yebo, kakhulu. Ama-advert abo kakhulu veza ububi bawo. Kunjalo.
abavezi ukuthi umuntu uma esephuzile utshwala uyadakwa mase sedakiwe amosha imali ngelutshwala nje okokuqala okwesibili ayithole esengene esole ukuthi uselala nabantu ngendlela bengazi ngayo abe nento ekuthiwa iphuza face ashesha guga ashesha afangene na izifo abakuvezi ma-advert kunjalo so ke abavezi ububi nomphumela ngempela wenziwe utshwala ukuthi utshwala benzani kumuntu so ke iBhayibheli lithi kungabuki even encwadini ezakhe lisungabuki even bujuze eglassini khona ivesi lisho njalo encwadini ezakhe so ke yonke lento eforbidden noma engavunyelwe ezweni kaNkulunkulu iTV yalikhuthaza iyayikhuthaza lithe izwi kaNkulunkulu wadala umuntu wesifazane wadala umuntu wesilisa Adam uEva namhlanje ku TV kukhuthazwa lobu bulilo obuphakathi nendawo ongabuqondi umuntu wesilisa usamuntu wesifazane usamuntu wesilisa so ke akazi ukuthi uphakathi kwani so ke kukhuthazwa lento engazuthi into enhle leyo nto leyo iyisono uma umuntu ebanjwe yiloyo moya uyisono njengazo zonke izono and umuntu usangathethelelwa ahlanjululwe kukho uJesu amhlanze abe isidalo esisha so ke isono sifana nazo zonke izono ngoba omunye umuntu ethi mina ngazalwa nginje ispirit samngenezela omunye samngena esibelethweni isikama wakhe omunye kangena imncanezelo ispirit kodwa siyaphuma siyanqobeka ngegama lika Jesu so ke kodwa mawufika ku TV iyakhuthazwa and itabane ka TV ave zikind ave zifriendly ungathi nje iyakhuthazwa lento isoap idrama nedrama kukancane ungasitholi isitabane kancane because bakhuthaza lokho kubi seBhayibheli encwadini kaIsaiah chapter 5 okubi kethwa kuhle lokho kuhle kuthiwa kubi so ke into yobutabane nomngcingili nomkokoni ayikho enhlebusweni bikaNkulunkulu kwabhujiswa igomolwa neSodoma yezinye zezizathu lezo so ke kodwa iTV itechnology invention yomuntu ikuveza as into enhle lokho izwi kaNkulunkulu elingasho ukuthi kuhle so ke sikhuluma ngama inventions abantu ukuthi abantu they invented ekubeni uNkulunkulu wayecreateile so ke uthi umbuzo ke thina singabantu bakaNkulunkulu kumele sisebenzise lezi zinto before siphendukeke lo mbuzo ake sikhulume nange cellphone including nama social networks the social media lezi zinto ziyamgqilaza umuntu yabo kwanele kangena into ekuthiwa ama smartphones abantu bakaNkulunkulu baqhela ngokuya beqhela kuNkulunkulu ama smartphones anezinto eziningi ezimsusayo umuntu kuNkulunkulu engathi umuntu nje ngalokho echofile nje umuntu engishangaze abe nalento okuthiwa ifomo feeling of missing out ungathi nje mayingangenile ku Facebook ngathi konke emphuthayo ingakho isandle nje uhleze lokho echofa mayingangenile ku Instagram wakhe ngathi konke akufanele ayibone angayibonanga so ke lento imenza umuntu abe a slave ama inventions abantu ayenza abantu babe ama slaves because kwaseqaleni inspiration ngesitha kade inspire abantu ukuthi bazidale lezi zinto bona ngesikhathi bazi-inventela ukuthi bathole imali njengalo baba nje owa invento Microsoft and stuff ubaba ucebile emhlabeni wonke owaziwayo so ke yena wathi mayezenza lezi zinto wathenjiswa imali nangampela wayithola imali but kwi-process kunemphefumulo eminingi elimalayo uthola ukuthi umuntu uyapheka kuze kusho ibhodi ubhizi uchofa ifoni uthola ukuthi umuntu uyayina uzozanga ayinange ayine ikusha izinto ngenxa ukuthi ubhizi uchofa ifoni uthola ukuthi even ingane isenkonzweni ngeke ngakusike sakwenye inkonzo ngikhuza ingane yomzalwane ingane yomuholi kangako ibhizi buka ama status ku WhatsApp ukhonzwa phambili kusenkonzweni yakho uzubona ukuthi bagqilazeke kangakanani abantu bakaNkulunkulu so ke ama inventions abantu enza abantu babe zigqila babe ngama slaves so ke uma ngabe ke asiphenduleke lo mbuzo othi ke uma ngabe ke thina singabantwana bakaNkulunkulu pho ke ikuphi sikusebenzisayo kuphi singakusebenzisi uma sisidela izwe siphuma ezweni nakokwalo ikuphi esikiyekayo ikuphi esingakiyeki because omunye manje ucabanga ukuyothenga iplasma yes manje mayese kuzokhuluma kanje and le plasma le uthe ngiyasho ngifuna ukubabuka kahle big screen ngifuna ukubuka kahle ama movie kududuze kahle ngoba iscreen sikhulu into intense sinaqala khuluma sisi bakhokha ama DS abazalana yebo oh yes ukhuthazwa zona lezi zinto zenyama yebo ukhuluma ngalinto ama DS sisi ukuthi abantu every month umuntu ukhokha 400 and something e-DS noma 600 and something e-DS
inyanga ngiyanguthola ukuthi akakwazi uthatha imali enjalo anikele ugogo mhlawumbe ohluphekayo noma umkhulu thizeni noma intandane thizeni noma umuntu uthile osemsebenzini kaNkulunkulu kodwa uthatha le mali ukhokhela ukuthi izingane zakhe ziqhubeke zibuka lezi inkanuko kwayena aqhubeka abuka lezi inkanuko baqhubeke umndeni wakhe ube enslaved. Sike sakhuluma kwenye episode nangama cartoons ukuthi including ingane ziqilazekile ziqalazwa wopopayi. Thola ukuthi ingane ayisafuni nakusuka ku TV. Thina kudala sikhule sidlala imidlalo sidlalela phandle sidlala imidlalo sigxuma lento ikhuthaza even ukuba health emzimbeni enganeni. Yes. Bathi ingane namhlanje zihlalela nje ama screens lento destroy amehlo nje ingane ihlala kakhulu ku screen destroy ingqondo yengane ingane isisigqila yalezi zinto. Yebo. So ke ama inventions abantu ayabagqilaza abantu. So ke lezi imali abantu abayichithayo kunevesi elithando antwami elithi abantu bachithela imali kokuyize. Nichithelani imali kokuyize. So ke abantu izinto eziyize bakulula ukuthi bakhiphe imali bayikhokhele. Uqinisele. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngisekhala umnumzalwane sine nje sisinoxolo. So ke kwaba khona enye comedy esiyibonayo. Kwase kuvama nje ukujwayela le comedy ngoba uthola ukuthi bayayibuka bona. Kwase kuvama nasagcina sisi interested kule comedy. Ngikhumbula ngelinye ilanga umoya kaNkulunkulu ngafundizwe kaNkulunkulu elilapha kuJeremiya. Wathi they devoted themselves to what is worthless and they became worthless. Bayibophezela ezintweni eziyize nabo baba yize. So wengikhuza ukuthi musu kuyibophezela lento eyize ngoba lento amahlanje kuyahleka. Musa ukuspend isikhathi sakho entweni eyize ngoba nawe uzogcina uyize spiritual. So abantu they become worthless spiritual. Thola ukuthi umuntu akakwazi ukuthandaza spiritual, akakwazi ukufunda izwi lenze sense kuyi, akakwazi ukufakazela omunye umuntu ngoJesu because ingqondo yakhe inhliziyo yakhe isikhathi sakhe uyispenda ezintweni eziyize. Ngoba izinto ezizwe ukubuka abantu nje bedlala beactor iyize leyo nto leyo benza amahlaya kuhleko nje kuphela and awamkhuthaza umuntu ukuthi aphile impilo engcwele kuyize leyo nto. So ke umoya kaNkulunkulu wakhuluma leyo nto ukuthi uma uspend isikhathi sakhe entweni eyize you will become worthless even spiritual. Uzogcina ungakwazi ukwenza into uNkulunkulu akuthumele yona because ingqondo yakho igcwele into eyize. So ke wayikhuza mina ngalelo zwi ukuthi hayi ukuzibophezela entweni eziyize. Yes. So lesikule ke ama inventions ukuthi ama inventions izinto ezi-inventiwe ezikhandwe umuntu Yes. ziyamsusa umuntu kuNkulunkulu isikhathi esiningi. So ke uthi umbuzo ke nakho kwamanje nathi siku YouTube umuntu abuke efonini yakhe omunye ubuka ku TV yakhe. So ke sina why ke sisebenzisa lezi zinto noma siyayeka lezi zinto mase singabantwana bakaNkulunkulu. Uthi ke uJesu ngoba abanye baze babuza ukuthi even impahla pho hayi nigqoka ngibonile nje kuma comments kuyintshomelo kaba bukhona ubuze lokho ukuthi pho impahla ke uJesu mayifika emhlabeni uJesu wagqoka esemhlabeni. Jesu wayesebenzisa indishi zokugeza ezokusikhumbula ngesikhathi kuJohn 13 ngesikhathi egeza abafundi inyawo wasebenzisa ithawulo wasebenzisa indishi ngesikhathi ewelela ngaphesheya babusebenzisa umkhumbi Jesu wayesebenzisa umkhumbi. So ke sithola futhi nalapha ngesikhathi bembuza ukuthi sikhokhe yini intela kuKesari lithi izwi likaNkulunkulu wathi uJesu waphendula wathi nikani waqala wathatha isithombe semali wathi ubani la kwathi uKesari wayesesinikani uKesari kaKesari uNkulunkulu kaNkulunkulu. Okusho ukuthini lokho imali nikwayona i-invention yomuntu. Uthe uJesu nikani uKesari kaKesari. So uKesari umuntu nikani umuntu komuntu. Njengoba yala eSouth Africa nesithombe sikaMandela nikani nje umuntu komuntu ngoba into yomuntu invention yomuntu into ekhanda umuntu. uNkulunkulu wadala igolide nesiliva but imali akusinto kaNkulunkulu. Imali uNkulunkulu akayinventanga akayicreateanga wacreate igolide nesiliva then umuntu wathatha lokho kudala uNkulunkulu wainvent imali. Yingakho akathi uJesu nikani uKesari kaKesari ngoba eyomuntu yini kuNkulunkulu kaNkulunkulu yini kaNkulunkulu umzimba womuntu umuntu uqobo lakho ngokaNkulunkulu. So ke uJesu wayiqoka impahla yes zokugqoka nama sandals. Yes. Nemali futhi wayisebenzisa uJesu njoba ethi akunika uKesari kaKesari wakhokha nawe uJesu intela wayethenga uJesu ngemali. So ke izinto zabantu ezingama inventions uma sisekuwo lo mhlaba sihamba enyathelweni kaJesu siyayisebenzisa izinto zakulelizwe uma sisekulo lekulelizwe. Uthe uPaul kwabaseKorinte
wathi uPaul uma ngabe nithenga even izinto kube ngathi bengazona ezeni ukuthi nigcine ila esho khona azathi even abashadile baphile ingathi abashadile okusho ukuthi abantu bashadile abangagcini ngokulibala umshado amehlo abo ifocus yabo yonke isemshadweni yonke ingqondo yabo isemshadweni inhliziyo yabo abasanakele nokuthi uJesu uyabuya so ke noma ngabe umuntu usemshadweni kodwa kwayena akaphile ngathi akashadanga usho njalo uPaul so ke nezinto ke zakulelizwe uthe uma niyithenga noma nisebenzisa nithenga ngazuthi akusizona ezeni ukuthi nigcine so ke siyayisebenzisa izinto zakulelizwe kodwa into esingayivunyela ukuthi siyithande sibe devoted kuzo sisebenzele sikhandlekele uJesu mayefika emhlabeni akatshelanga abafundi ukuthi hambani nifundele ukwakhe imkhumbi hambani nakhe imkhumbi nithola ama degree ukuze nakhe imkhumbi nakhe ama mentions nani nibe ne certificate kodwa uJesu wayeyisebenzisa izinto zabantu so ke asikufundeli ukuyicreator ukuyinventa nokuzikhanda nokuzenzani kodwa siyisebenzisa angazi noma iyacaca leyo siyisebenzise kodwa singagqili kuzona yebo ngwabukela amasophi kodwa angagqili kuwo hayi baba lutho asihlukaniseke leyo ezizinto ezidingo zokuphila siyayisebenzisa kodwa singayithandi singagceli kuzo njengazo impahla zokugqoka ugibela transport ngoba noJesu wayigibela imkhumbi ukusebenzisa indishi izitsha yonke into edalwe umuntu esebenzisa izinto edalwe uNkulunkulu so ke singakusebenzisa ngalokho ngoba kuyingxenye yokuphila ngoba noJesu akusebenzisa bese sifunda nokweneliswa izwi uma unokudla nokwembatha yileswani yilokho okusho ukuthi nalobuzayo ukuthi phoni igqokelani ingubo uJesu uyasimbathisa uma khona ukudla kukhona okwembatha aseneliswe yilokho ongasho ukuthi ezinye izinto sothi asifuni ngoba nakho sigqokile asimbethe into engafuneki ukuhaha unganeliswa ukuthanda ukukhompyutha ngoba abazalwane sebegcwele nayo lento leyo yokukhompyutha nezwe ukuthi thina ngoba nakho siyakholwa kumele kubonathi siyakholwa sihamba ngemoto ezinkulu sibukwe yizwe thina sikhompyutha nezwe kodwa thina sikulo lelizwe uJesu sikhethile kulo waphinde wasithuma hayi ukuthi sithanda izinto zalo size sifuna ukubonakala ngezinto zalo ukuthi siyakholwa kunjalo kunjalo uze futhi umuntu angene ezikweletini esakhuluma nje sisinoxolo azi umuntu ngenxa yokunganeliswa nohaha azangene ezikweletini uthola ukuthi akayi afford unemali naye anga-afford umuntu ethile kodwa ngenxa yokuhaha ufuna lenkulu azothi mayehamba ngayo kuthiwa wow agcine ngene ezikweletini kanti kuthe iBhayibheli asingabi nasikweletu namuntu encwadini yaMaroma ende manje bagcina bembonga uNkulunkulu athi ngiyambonga uNkulunkulu ngiyithengile imoto enkulu ungibusisile yebo ngibusisile kanti kuyisikoloto exactly usuke bongani akusikho ukubusisa uNkulunkulu uNkulunkulu ngeke asingabe nasikweletu esimilo bese futhi asasenza ikweletu akuninto ongayi-afford thola ukuthi umuntu uhlele emzini wakweletu imoto egibela yakweletu impahla eziqokile ezikweletu ukudla kuthengayo ukudla kokweletu ngecredit card impilo yakhe nje igqilazwe isikweletu esisigqila i-airtime ayisebenzisa icontract ufanele lokho ekhokha njalo omunye ukweletile esamafona ngayo ukweletile kaVodacom uqilazwe isikweletu impilo yakhe is being enslaved noma igqilazwe yikweletu but uthi ngiya-afford ukubhadala every month end ngiya-afford ukubhadala uma ngabe uJesu ebuya umuntu akakulungela ukubuya kaJesu uma ngabe kweleta abantu izikweletu kwayizona kumele siphenduke kuzo sithi inkosi sixolele ngezikweletu ezenzile bese siyayikhokha yebo uma ubona ukuthi ukhona osuhlulwe ukusikhokha ubikela uJesu uNkulunkulu uzosiza iwisdom kodwa at least usuphendukile wabona isono sakho futhi awusaqhubeki kwenza ezinye awusaqhubeki usumile ngenxa ukuthi usubona uNkulunkulu emthokozisile lento usumile awusenzi ngoba uya-afforda ma-u-afforda thatha imali uyisave bese uthenga into leyo ngiyakuzwa noma at least kule bhayeke ngoba ukweleta imali lebhayile so ngoba uya-afforda ibeke into usave kade sikhuluma khona umunye umama nje ekhaya osazana naye uthi kade akho umuzi wakhe extend wobhidlizo oqala phansi uthi nje uyambonga uNkulunkulu ukuthi azange enze isikweletu wathatha imali wayisave for iminyaka emithathu about 3 years if I'm not mistaken then wayithatha imali iseyisavile wasewakha akanasikweletu so ke umuntu akasave bese enza into ethile ngemali isikweletu kuNkulunkulu akathokozi ngaso yes so ke isikweletu siyinzalo yohaha
njobe silo sisi. And uma uthatha uyibheka lento yokuthanda izinto eziphathekayo ngoba sekuyizona izinto engathi uyakholwa mawunazo. Abanye abantu bagcine bengasawabona amandla kaNkuluNkulu, bebona ngathi uNkulunkulu akabathandi ngoba banazo izimoto, bengabe sakwazi ukumdumisa ngalokho uNkulunkulu akabanikeze ukuthi baba ngiyabonga ngivukile, ngingadlile, ngiyembatha. Asisho ukuthi uNkulunkulu ngeke akubusise. Uma kunesidingo uNkulunkulu uyakubusisa. And futhi uNkulunkulu isibusise esivela kuye. Asenze ukuthi abazalwane babe greedy, babe selfish. uNkulunkulu mayekubusisa ukubusisela ukuthi ukwazi nokubusisa abanye. Kodwa uthola ukuthi kulesikhathi samanje abazalwane noma ethu blessed uyibheka yena akakwazi ukunaka abanye abantu, akanaka abanye abantu. So lezi zinto zokuthanda izinto kwabanye bakushila ukukholwa ngenxa ukuthi babuka ukuthi nokuthi abanako uNkulunkulu akabathandi kanti bahluleke ukurecognize nokweneliswa lokhu uNkulunkulu akabanikeze khona. Amen. Kunjalo. So ke uma ngabe ke singabantwana bakaNkulunkulu siphetha ngento ethike kulokho kungenasono siyakusebenzisa. Ekukusebenziseni kwethu sigade ukuthandizwe, sigade unganeliswa, sigade uhaha. Sigade ukufisa, covetousness, ukufisa, being greedy. Sigade lokho ekukusebenziseni kwethu kulokho kungenasono. Mase subuyela ke ezintweni ezingcolisa ingqondo, inkanuko zenyama, siyahlukana ke nalokho. Lithezulu kaNkulunkulu phumani phakathi kwabo. Ningathinto okungcolileyo. Yes, amaKorinto chapter 6 verse 14. Phumani phakathi kwabo bantu bami, phumani phakathi kwabo ningathinto okungcolileyo ngoba akunakuhlanganyela itafula kaNkulunkulu netafula likaBhali. So asikwazi ukuhlanganyela entweni kaNkulunkulu nasentweni zamademoni. So ke kulokho kuyisona ngoba uma ngabe umuntu ebuka izinto zeinkanuko ngamehlo akhe, inkanuko yengqondweni yenhlizweni yakhe, abanye baqala zopornography, babuka izithombe zabantu abangaqokanga, izithombe zabantu abalalanayo. Konke lokho siya umuntu yalona yaphuma kukho ngoba ngalokho kwenzeka lesisono okuthiwa isensuality. Lapha masifunda kwa encwadini amaGalatia chapter 5 lithi iBhayibheli imisebenzi yemisobala ubufebe ukuncola bese lithi amanyala. Masifunda ngeversion yesingisi lithi sensuality. Yini sensuality? Ilento yokwenza isono ngengqondo. Thola ukuthi umuntu akasenzanga isono physical but ingqondo yakhe igcwele isono, igcwele amanyala. Usenza isono waze waqeda ingqondweni yakhe. That is the sin of sensuality, amanyala lawo. So ke uma ngabe umuntu ebuka izinto ku TV ezikhuthaza inkanuko zenyama, abantu abakhisanayo, abantu abalalanayo, lezo zinto zistimulate inkanuko kulowo muntu lo. So ke umuntu uyaphuma phenduke kulokho, aphume ukho angabasayibuka izinto ezikhuthaza inkanuko zenyama. Including umculo ongakholwa. Umculo ongamdumisa uJesu, ongasiyi gospel, umntwana kaNkulunkulu akumele ulalele because ustimulate inkanuko zenyama. Uthi uPeter bazalwane ngalilobela lezi zinto to stimulate your mind into wholesome thinking, ukuze ngivukuze ingqondo zenu ukuze nicabange okungcwele. So ke izinto kaNkulunkulu masifunda izwi kaNkulunkulu siyavuseleleka, siyavukuze ukuthi sicabange ngendlela engcwele. Uma sifunda izwi kaNkulunkulu uthi uJesu kuJohn 15 verse 3 usisenihlanzekile ngezwe engilikhulumekile. So masifunda izwi kaNkulunkulu lihlanza ingqondo, lihlanza inhliziyo. Ngikhumbula there was a time ngisishare leyo message sasinabazalwane sasisemarisburg ishare message njalo nabazalwane. Kwaba khona ingane omunye umzalwane ehlaselwe umoya we-suicide. Kade kushara lelo lizwi kwakubekeke lelo zinhlizweni nami ukuthi uJesu uthe ngezwe nikhulumekini nihlanzekile. So ke lo mntwana lo mzalwane uthi uma ngabe sehlaselwe le spirit kwavuka lento ayizwile ethi izwi lihlanza ingqondo, lihlanza inhliziyo. Usesemile la engayiphosa khona ayibulala kwabuya leyo nto leyo uthi ngaleyo nkulumo ngalelo zwi uthi wathatha idecision yokuyeka lento bese uyayenza. So ke izwi kaNkulunkulu liyayihlanza ingqondo yomuntu, liyayihlanza inhliziyo yomuntu. So ke ubaba ubuza ukuthi siyaqhubeka siyakubuka, no asiqhubeki ukubuka izinto ezikhuthaza inyama yomuntu, umzalwane uyadiliveka kuzo. Awubuki ngisho nakancane. Akufanele ubuke nakancane, uyazithika uyazikhuza. Uma ngabe usahluleka umcela uJesu ukuthi akusize, makubiza ukuthi kube nomzalwane balithe iBhayibheli vumanizwe nokumnye nakomunye, uyathatha umzalwane othile uconfess uhlambuluke kuye. Mhlawumbe uzothika omunye nina bazalwane nje TV ngoba sihlala ekhaya abafundi emission. Uzothi mina nje TV yanibuke. Sisene mission yokuqala sasisahlale eWashburn. Yayi kwaba nomzalwane othi uzoyikho ofarisho ukuthi uzoyithenga iDS.
but kwi DS sizobuka lama channel egospel kuphela kwakunendlela angisayikhumbuli bayenza kanjani leyanto but kunama channel ayibuka eceleni not lawa jwayelekile but ebuka eceleni kwa Go3LN no Hope channel angisabakhumbula amagama kodwa kwamachannel amaningi egospel gospel yes kwakuyi gospel iphela yes of a channel oTBN o1G kwakulawa ma channel kwaba nendlela asetha ngalo amzalwane so ke sasibuka wona ke sisaqala kuNkulunkulu esasikhulula kwangabo 20 sola ngabo 2010 sasibuka lawo ma channel ke kube khona nama Christian movies nakho konke lokho but into eyenzeka unomzalwane oyedwa engimkhumbulayo sasema teenagers ke sisi kusekhona nje lokho bungani so ke lo mzalwane phakathi kwethu sinothisa ukuthi unomkhubo ukuthi mayihleke yedwa mhlawumbe edining room ku TV mangena omunye bese shintsha ama channel sanothisa lo mzalwane unomkhubo wokuvakashela lama channel lawa secular so ke sayibuka lento ukuthi hayazi lo mzalwane wayena lo mkhubo uthola ukuthi ke njengengane sesihamba somlunguza ukuthi simconfront athi hayi lutho nangisukela bese siyomlunguza ke sibone ngempela ubuka ama soap shuthi ikhumbulela into eyindala kade eyibuke ngakadeli konke so ke kodwa manje la sesikhona iTV nje ayikho nokubabikho izosiza nalokho ukuthi nalona osabuthaka awabi nanento yokuthi mayifikile ekhaya abafundi hayi awuthi ngivakashele so nje ayikho iTV ayikho iDS bazothabani hey kuyabhora ke lapho ngoba abantu abasajwayele ukuphila phandle ama TV so ke sengisho ukuthi uma ubona ukuthi uyahluleka ukuyicontrol ukuthi ubuke izinto ezikhuthaza ubungcwele kungcono ukuthi ingabibikho sengena lento ke eshiwe uJesu ukuthi ihlo lakho likonisa kungcono ukuthi ulikhiphe so uma ubona ukuthi ku TV uyahluleka ukudiscipline noma izingane zakho ngoba eminye kuba izingane ngikhumbula sahlala nabanye abazalwane nabo babenaso isambulo sokuthi izinto zezo nje ku TV asiyibuki so ke bakhuthaza lokho but izingane zabo izingane zazikhona zazithola sezintshontsha seyivula into ongafanele zibuke so ke ithini indaba ithi uma ngabe ubona ukuthi uyahluleka ukuthi ubuke lokho ukukhuthaza ubungcwele njengama channel akhuthaza ukufunda izwi likaNkulunkulu and stuff kungcono ukuthi ingabibikho nje TV uthethe le mali lo ekhokhela iDS every month unikele ngayo emsebenzini kaNkulunkulu uthethe le mali ukhokha izikweletu ezigqilazile uthethe le mali wenze into euseful embusweni kaNkulunkulu euseful nakuye umuntu so ke siyaphuma nje kokwezwe uma ngabe sisizakala indaba zona ndini ngazo ukubukela indaba sifuna ukwazi konzakalana ezweni sifuna ukwazi America ivote kanjani yonke lonto nje ngikuzwa kahle baba yes kakhulu into ebalekile phezulu kwakho konke ukuthi umuntu abe nomoya kaNkulunkulu umoya ingcwele uyena ozomfundisa konke ukuthi ngalokho yenza kanje ngalokho yenza kanje but when it comes to us sinento ethi igama elithi gospel lisho ukuthi indaba ezinhle yes good news izindaba ezinhle so ke sina sithunyelwe ukuthi sihambise ivangeli kubantu yini ivangeli indaba ezinhle zini indaba ezinhle ukuthi uJesu wakufela uJesu uyakuthanda uJesu uyabuya masinyane lungela ukubuya kwakhe bese kuba ukuqwashisa ukuthi mawungakwenzi lokho uzoyisihogona imlilo naphakade so ke indaba ezinhle ukutshela umuntu ukuthi lezi zona ezigqilazele njengoba uyisitaba nje uqola zotshwala usangakhululwa njengoba uyisitaba nje uqola zobutaba nomoya intombazana ungumfana usangakhululwa uma ngabe uqola zokubhema ukwayi usangakhululwa uma uqola zowuntshontsha uma ngabe nje wena ubona into ingathi ungayithatha ngisho ungayidingi yazi khona umuntu onaleyo into ukuthi angasatha nje lama headsets kababashabangu akawadingi akazi uthola akazi ukuthi uzowenzani kodwa ngoba unomoya wontshontsha uzowathatha so ke indaba ezinhle ukuthi uJesu usangakhulula kulokhu umtshontsho okuphethe uJesu angakhulula kulamanga kuphethe ngoba uqamba amanga kuyisona ayikho into ekuthiwa ama white lies nama black lies amanga nje ayisono noma ngabe abukeke emancane ayisono even utshela ingane mayithi ingane uyapho mhlawumbe uyapho anti uyapho uthi hayi ngesitolo kanti awuye esitolo uya kwenkonzweni kwalokho kuyisona amanga noma ngabe abukeke emancane noma ngabe abukeke emakhulu amanga nje ayisona so ke indaba ezinhle ukuthi kulamanga kuthumbula uJesu angakhulula thina sibizela umemezela indaba ezinhle utshela umuntu ukuthi lo moya okungalalela abazali okugqilazula usangakhululwa kuwo kulo moya wokukhanukela abantu besilisa usangakhululwa kukho kulo moya wokukhanuka wenkanuko usangakhululwa kukho kulo moya okungathembeki njengoba nje unonkosikazi kodwa uthembekile kuye usaphuma ngaphandle kwabanye abantu besifazane uJesu usangakhulula so ke thina sithunyelwa ukushumayela indaba ezinhle ukuthi uJesu uyasithanda wasifela uyabafela abantu
abantu bakaNkuluNkulu. Siphendula njalo umbuzo kaBaba ukuthi sithini indaba. Kodwa masiya ezindabeni zakulelizwe. Uzotshela ukuthi umuntu othile ubulewe, umuntu othile unqonyiwe, umuntu othile untshontshile, uhulumeni untshontsile, uhulumeni corrupted, uhulumeni azikho indaba ezinhle. Awuthola indaba ezinhle zikaJesu osindisayo. Izindaba zezo ezizomenza ukuthi umuntu abe depressed, abe ne depression ukuthi aphile kufiye. Ngoba thina sikulelizwe sibona kodwa belelizwe siyahamba silungela ukuhamba futhi siyaqonda ukuthi isikhatsini lesi kunjalo. Yes. Lokho indaba zengabukwa kodwa niyaqonda ukuthi isikhathi sini lesi. Kunjalo baba. Noma ngabe indaba sibuka umoya kaNkuluNkulu yasho ukuthi kwenzakalani kulesizini. Njengamanje isizini kulungela uhluthu. Number 1 okokuqala baba. Sike sakhothela ilizwi kuTimotheo lathi ensukwini zokugcina abantu baba ngabayithandayo Timotheo wesibili chapter 3 uqala kuverse 1 baba ngabathanda imali baba ngabayithandayo lize limaqhubeka baba ngabanesihluku lesi sikhathi angithi thina sifundizwe so ngenxa yokuthi sazi sensukwini zokugcina siyazi vele ukuthi abantu banesihluku so asikho isidingo sokuthi ngibone ubufakazi ukuthi umnqumile wamchopha wamfaka efrijini wenzani asikho isidingo sokuthi ngibone lokho ngiyazi mina ukuthi vele isikhathi sesihluku lesi abantu benza izinto eziyisihluku kodwa okwethu ukuthi sizilungele ukuthi ke njengoba kuyinsuku zokugcina thina yini kumele siyenze because nendaba umuntu angayibuka kusukela ekseni khona abantu nje aba obsessed ngendaba atshintsha le channel endaba ayisho ufuna nje lokho ebona indaba phesheya kunje ingozi earthquake so ke thina simenyeze sithunyelwe ukumemezela indaba ezinhle ukuthi abantu basindiswe abantu abakhululwe njengoba ingane yakhe nje umuntu ireshiwe akathethelele thina sithunyelwe lokho hayi ukuthi sigcishe ukuthi ubani urape bani yabona nje indaba ezomenza umuntu abe no fear abe no depression abe no anxiety ngiyakuzwa kunjalo khuluma zona impela zimnandi haleluya mnandi lezi indaba bazalwana ngishilo ngathi le channel endaba ezimnandi haleluya yini niyazwela ke uyisizile wangadluli okay yes awuyikhothele sisinoxolo awukhulume kukho konke lokho uNkulunkulu athi asiphume kukho njoba uNkulunkulu ethi asingcwelise sihlanze zidalulwe izinto ekumele sihlukane nazo kunaleli ivangeli ke likhona lokuthi sisindiswe ngomusa akusekho ukulahlwa kwabo kuKristu Jesu asimele sisebenzisa amandla ethu so mina bengithi sisike akachaza nabe lapho ngoba omunye umuntu uzothi hey laba abantu laba bafuna ukuyingcwelisa ngokwabo basebenzisa amandla abo ukuthi why ngoba baningi abantu ababanjwe lelo vangeli ngikuzwa kahle sisi nje indaba ebaluleke kakhulu vele khona lento yokuthi once wamukela uJesu aba inkosi nomsindisi yebo uyezulwini akusekho ukulahlwa yes icaciseleke ngicela sivuleke nje sikuleyo topic ngicela sivule uJude une chapter awunawo ama chapter uJude nje verse 4 ngicela nje sifunde ngezwi ke leyo ngoba iphuzi ngempela elibalekile lelo ngoba uzothi umunye niyayigqalaza abazali lokho nithi nihlukana nani nihlukumeza abantu nenza ivangeli belikhuni akusikho lokho bazalwane kodwa injongo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusenzela umusa ukuthi izinto ebesingazi ukuthi zi-wrong asikhululwe kuzo kusenesikhathi asilungiselele ku-episode esigcina ukukhuluma kuyo sikhulume ngento ethi isikhathi leso sokuyihlambulula so ke ababi ngeke baqonde lokho okwenzakalayo siyayilungiselela amalungiselelo ohlwitho lo amalungiselelo okubuya kaJesu amalungiselelo ohlwitho silungela ukuhamba silungela ukubuya kwenkosi so ke ababi ngeke baze bayiqonde asikhulumele indaba ke iku-verse number 4 ngiyacela ukungifundela sisi uverse 4 incwadi uJuda ngokuba sebengenile ngokwenyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo ngaphambili endulo ukuthi bayakwehlelwa yilokhu kukhulu kulahlwa abangamesabi uNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala bephika umbusi oyedwa nenkosi yethu uJesu Kristu. Okay, ngicela uphinde uyifundise sizwe kahle futhi. Ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo ngaphambili endulo ukuthi
bayakwehlelwa yilokhu kulahlwa abangamesabi uNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu Yebo. ube ngamanyala Nazo. bephika umbusi oyedwa nenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo. Umpostoli usiza abazalwane la ukuthi sebenyenyile abantu abathile. Shuthi bafike bafundiswa labazalwane bafundiswa kahle. Bathi bengasekho eduze nabapostoli babafundisa iqiniso. Kwase kunyenya abathile. Elisibhebhela bokulahlwa abangamsaba uNkulunkulu. Banyenya nesifundiso sokweduka. Uthi ke umpostoli uJude uthi abaphambanisa umusa kaNkulunkulu. Bawuphambanisela emanyaleni. So ke uthi uThithu encwadini kaThithu chapter 2 verse 11 uthi ngokuba umusa kaNkulunkulu okusinda ubonakalisiwe kubantu bonke usifundisa ukuthi sidede ebubini sinqaba ukungalungi konke. So ke umusa kaNkulunkulu eqiniso mawubonakaliswa kithi mawubonakaliswa kimi ukuthi ungithethelele izono zami ngithola ukuthethelelwa into ebengayifanele bese ungifundisa ukuthi nginqaba ukungalungi. Uthi ngo NIV it's the grace of God teaches us to say no to ungodliness. So ke I true grace of God umusa weqiniso kaNkulunkulu uyasifundisa ukuthi sikunqaba ukungalungi. So ke I perverted grace umusa ophanjanisiwe bawuphendukisele emanyaleni kuba I license ukuthi hayi angiqhubeke ngenza isono ngoba once kunale disease ethi once saved always saved okusho ukuthi njengoba wakwamamukela uJesu ususindisiwe nje forever. So ke akusekho noma usungenzani akusekho ukuthi usungalahlwa lokho it's a perverted grace umusa ophanjanisiwe. So ke umusa weqiniso usifundisa ukuthi sinqaba ukungalungi sidede ebubini kodwa umusa wokweduka uba ilicense ukuthi hayi asenze noma singenzani kodwa sesiphila phansi komusa. So ke akuwona umusa kaNkulunkulu lowo kodwa umusa abantu abawuphambanisile bawuphambanisele emanyaleni njengoba lisho la ku verse 4. So ke umusa kaNkulunkulu awusikhuthaza ukuthi siphile kwisensuality kwisono kumanyala. Amanyala ukubuka izinto ngamehlo uyicabange ngengqondo udla isono ngengqondo. Umusa kaNkulunkulu asunikezelwe ukuthi sihlale emanyaleni. Ngiyakuzwa. Haleluya. So ke umusa kaNkulunkulu sinikezela ukuthi sikwazi ukudeda sibone ukubi nokuhle bese sideda kukho. Oh yes. So ke kule topic ke bazalwane esikuyona. Sikulento yama inventions, silento yama creations abantu, yama inventions abantu, sikulento ye creation ukuthi uNkulunkulu created and man invented. And when man invented he was being inspired by the spirits of the enemy. And emva kwalokho mayise inventile umuntu into akayikhandile naka inventile injongo ukubulala ukubhubhisa ukudestroy. So ke thina singabantwana bakaNkulunkulu uma sisebenzisa lezi zinto njengoba nje abazalwane besibuka ku YouTube sisebenzise for okuhle sisebenzise lezi sisebenzayo kodwa sisebenzisele ekufezeni icebo likaNkulunkulu sisebenzisele kokuhle ukuthi sikhuthaze izinto ezisikhuthaza ukuphila ubungcwele ezisikhuthaza ukusifundisa ngoJesu. Njengoba umunye ebheke nje YouTube ayisebenzisele ukuthi uyakhula ekumazini uNkulunkulu. Exactly. Njengoba nje nawo emazweni okhulumayo nobabili esikhulisa futhi siusebenzisele lokho konke even noma athi uya ko Facebook. Yebo. Uyele nje for lokho hayi okunye. Kunjalo. Uma ngabe kuukuthi nokunye ofika ukuthole ngaloko kuxakayo ungamane uyiblock lento ungasayibukeli okungcono. Kusho njalo ungamane okungcono uninstall ama apps ngoba akulula. Ake sikhuluma iqiniso nefacts. Akulula ukuthi umuntu abe no Facebook abe no Twitter abe no Instagram abe no WhatsApp abe na yonke lento leyo TikTok yonke lento. Isikhathi esiningi zithatha isikhathi lezi zinto. Uma kuukuthi uNkulunkulu umholela ukuthi akube khona akusebenzisayo akusebenzise ngokuyithiba. Kodwa sisebenzise lento yasho uPaul ku1 Korinthe encwadini yamaKorinto wathi zihloleni nina. Uthi zihloleni ukuthi nisakukhona ukholo. Umuntu akathembeke kuye enze lento ekuthiwa introspection. Ukuthi mase ngikhuluma iqiniso mangingedwa ngisebenzisa uFacebook ngisebenzisa kahleni. Uma ngiku Instagram ngisebenzisa kahleni. Umuntu akathembeke kuye ngoba indaba inomuntu noNkulunkulu. Akekho phoqa omunye la, akekho influence omunye noma ini. Kodwa indaba umuntu akathembeke. Uma umuntu ebona ukuthi
ka Facebook ngibona abantu abangaqhokile ka Facebook ngibona amantombazane angaqedanga ukugqoka akathembe kumuntu install uFacebook efonini yakhe ngoba isikhathi esiningi vele izinto zisebenziswe zithunyelwe to destroy impilo zabantwana bakaNkulunkulu so le umuntu akathembeke kuye ukuthi no ngiyawusebenzisa uInstagram ngiyawusebenzisa in kodwa eqinisweni angusebenzisi kahle futhi uma sengibonile ngikhuthazeleka mhlawumbe umuntu uzobona umuntu ongaqedanga ukugqoka ngokubona umuntu ongaqedanga ukugqoka usezofuna ukubona iphone so ke lento imholela ebubini so ke kancane so umuntu akathembeke ukuthi no lento iyangiqhelisa enkosini ngoba uthola ukuthi omunye uzothi hayi mina ngibuka ama-Christian movies ama-Christian movies akhona ambalwa akhuthaza ngempela ubungcwele nesifundiso sikaKristu kodwa amanye futhi akhuthaza izinto zenyama ngoba kwayibona laba abawabhalile kwayibona abayithumbekela so kuthola ukuthi umuntu uzobuka i-Christian movie ivuse into encane nje abona abantu bethandana usezohalela i-romantic movie i-romantic movie sizomholela kwiphone so ke umuntu akathembeke kuye ngoba abaningi nje kudinga ukuthi umuntu aphume kulezi zinto ngoba uyahluleka ukuyithiba omunye even smartphone thola ukuthi uyahluleka ukusebenzisa makubiza ukuthi umuntu abuyele kuBhobhobho bakithi akabuyele kuwo uma ngabe bona ukuthi lento yamqhelisa noNkulunkulu so ke sikhuthaza into ukuthi mina ngizi introspect wena mzalwane ekhaya zi introspect umuntu nomuntu bani aka introspect mayebona ukuthi lento yamqhelisa akusuke konke ngoba phezulu kwakho konke iBhayibheli umuntu okufanele ahlale nalo elingeke limdukise umuntu hey cha naze nakhuluma amazwi apowerful kangaka haleluya ya nanishilo babukele nathi siyabafunda abantwana abakababa Sibiya niyabezwa ke naba bakhona hayi cha haleluya ngiyayizwa iwisdom impela cha ikhona nje kakhulu futhi amazwi lawa amahle kakhulu kahle uconfirma even namazwi asekhulunywa kakhulu nje kule channel ngabanye abafundisi niyawa confirma nje okusobala ukuthi uma abe nani no confirma ngempela njalo aliqiniso amen hayi ngiyaniswa amen mangigibele aeroplane ngigibelele for a good reason kunjalo hayi ngigibelele ukuthi nje ngiyahamba nyangale ngiyaphesheya just ukuthi ngiyokwenza ama selfie ningibone ukuthi sekuse Dubai kunjalo hayi for ukubonga ngoba lithi iBhayibheli konke okusezweni inkanuko yamehlo inkanuko yenyama enye into leyo yes nokuzigabisa ngalo kuphila umuntu nje athathe nje iflight nje uyenzela nje ukubona ukuthi yena mhlawumbe uya afford ke endaweni ethile ukuzigabisa lokho kusho izwi likaNkulunkulu so ke enye into ethumba abantu le ukuthi umuntu anele apheke ukudla okuthile usiya post nela athenga into ethile usiya post anela endaweni ethile usiya post useyisigqila kwayena naye akasayithandi lento uqilazekile ukuthi ufuna nje ukuyigabisa ufuna ukubonwa nje yena aniluka hairstyle entsha usiya poster yonke into yakhe impilo yakhe yonke nje useqilazekile so ke akusikho ukuthi umuntu ke mayisayisebenzisela into ayisebenzisele lokho amayisayisebenzisa akayisebenzisela udumo likaNkulunkulu nothi ukuyikhangisa nothi ukuyigabisa nothi ukuba proud nothi ukuyiphakamisa yes hayi ngiyanizwa into zomubi zipackaged for okubi ngoba ziza vele zinale njobo nje nikhuluma nje ufika ungene ngempela ku Facebook uthi nje ngiyokwenza lokho okright yebo angazi isithombe sisuke sesiqhamuka kuphi sentombazane ehambela nje kodwa bengazelanga lokho bese uphinde uphume nje uyabona ukuthi zipackaged lezi zinto zipackaged ukuthi noma wena ungathi uyela lokho kuhle kodwa gqumbu something nje enye nje eceleni so kubiza ukuyithiba konke lokho but ke ngiyabona kakhulu ha noma bese niqedile yini nje hayi ngicabanga ukuthi sesemaphethilweni baba yes hayi impela ngicabanga sesemaphethilweni anoni ichaze kahle kakhulu yebo indaba yokuyithiba amen into ke nje oyosiza umuntu ekhaya ukuthi nje abuyisane nenkosi uJesu Kristu amen leyo yona effect angeke siyiphike kufanele umuntu akholwe ukuthi uJesu inkosi nomsindisi akholwe avume ngomlomo wakhe akholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo amen isiqalo leso usungenile lithi iBhayibheli mayenza kanjalo yakusindiswa ngempela futhi yakusindiswa
then uma ngabe usaphila sekubiza ke manje ukuthi ke lo musu ubulokhu ukufundisa njengoba senishilo nje lo musu osutholile uzobulokhu ukufundisa to say no kwezimbi izinto to say yes kwezi right izinto up until ke size sohlangana nenkosi. Inhloso nje yakho konke lokhu ukuthi sikhulisane bazalwane, akugqekwa umuntu akuliwana umuntu kodwa nje kuyakhuliswana, kuyawuthi nje umuntu afuna yini ukuthi yena akhule enkosini. Namazwi okugcina. Yebo. Amazwi okugcina namhlanje ilawa esike sakhuluma ngawo earlier. uKorinte abesibili chapter 6 verse 17. Noma singawufunda ngiphume nje ngawo. Cela ungifundela sisi. AmaKorinte esibili chapter number 6 verse 17 no 18. Kufundeka kanje. Yes. Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Nahlukane nabo. Yes. Isho inkosi. Ningathinti okungcolileyo. Khona ngiyakunamukela. 18. Ngibe nguyihlo kini. Nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi. Amen. Isho inkosi uSomandla. Amen. Amazwi amokugcina nje namhlanje kungaba yilawo baba ukuthi nabazalwane bonke emakhaya ukuthi uthi uNkulunkulu lithizwe likaNkulunkulu asiphume phakathi kwabo, asizihlukanise nabo, asingathinti okungcolileyo kwabo. Uthi uNkulunkulu masenza kanjalo uyakusamukela, siyakuba ngamadodakazi namadodana akhe. So ke ngicizelela lokho ukuthi kukho konke sekukhulumekile kulokho okungcolile bezalwane asiphume kukho, asihlukanise nakho, asiphume phakathi kwabo, sihlambulule uma sifuna ukwamukeleka. Ngoba singahamba sisi siyakholwa kodwa uma into engcolile kaSathane ifumaniseka kithi asamukeliwe njengamadodana namadodakazi, asilungele ukubuya kaJesu. So ke akube umuntu nomuntu umethanda umuntu, kube uye ozinqomelayo ukuthi ngiyayihlukanisa, ngiyayihlambulula, ngiyaphuma phakathi kwakho, ngiyayiyeka ukuthinta okungcolile ukuze sibe clean, samukeleke kuNkulunkulu. Amen. Amen. Sesinoqolo unawo ugcina. Amen. Kunamazwi eBhayibhelini athi kunendlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo indlela yokufa. So zonke lezi zinto ebezibalwa zishiwo zibukeka zizinhle ziyathandeka kodwa iqiniso lithi isiphetho sazo ziyekufeni. So bese lithi-ke bese umhlabeleli kwakukuningi kudekiwe empilweni yami kodwa ngayikhethela uNkulunkulu. So kukuningi kunjalo bekumele thina siyikhethele ukulunga, siyikhethele uNkulunkulu njengalamadoda awu4 ngesikhathi ethunjiwe eBhabhiloni ukuthi akwabe ukudla kwenkosi, ukudla kwezithixo ukuthi bakudle kodwa bayinqumela ukuthi bangayingcolisi. So isinqumo esomuntu lithizwe uDaniel wayemisela enhlizweni yakhe ukuba ngayingcolisi. So le ndaba yonke sikhulumayo kubiza kumuntu ukuthi yena ayimisele egameni likaJesu. Ngiyabonga. Amen. Nama ke ngivale ngalamazwi. uNkulunkulu uyafuna futhi uyakhuluma nabantu bonke. Because someone might say esekhaya mina waye uNkulunkulu angakhulumi nami, waye mina ngathi uNkulunkulu akangiphenduli. Awubheke njena labantwana labo uNkulunkulu uyakhuluma nabo futhi uyakhuluma ngabo. uNkulunkulu ukhuluma nawo wonke umuntu. Iproblem iyodwa uthi mayesekhulumile utholakale ubusy. Ubusy ngani ngalezi zinto ezikhuzwayo kuthiwa yiyeke. And lezi zinto lezi angithi ubusy ngazo ngesikhathi lokho ubusy ngazo zikuvala manje ukuthi uzwe ivoice kaNkulunkulu. Ekugcineni uzothi uNkulunkulu akakhulumi. Kanti cha ukhuluma nathi every day nawo wonke umuntu. Phela masingaswitcha off wonke lama channel omubi khona ichannel ezovuleka ozoqala ukuyizwa kaNkulunkulu and ezokukhulisa nawe. Umusa kaNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu nje emuhle anibusise nonke emakhaya. Asiphinde sihlangane futhi ngomsa wakhe kwivideo elandelayo. Amen. Amen.